Muhuhu wa guthata kwa ngeithi gatagati ga President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga urahurutirwo ni miario iri ica ikuhi ikoretwo ikiuma tunu-ini twa Odinga na thiriti yake ya hakuhi. Riria ngeithi ici cianirirwo ndugu ya President na Odinga ndiahithikaga kugerera ciiko na miario, no ihinda-ini riri rwimbo ruroneka ta rucenjetie na riu Odinga ndaramairiria kuruta thirikari mahitia. Wamesahau yale ambao waliahidi, wanarudi wanasema sasa tunataka kuona mambo ya mama mboga, ati mtu wa mkokoteni, ati mtu wa wheelbarrow na kadhalika. Wewe uliahidi vijana kazi wa maana milioni 1 kila mwaka. Sababu gani sasa mnataka kupatia wheelbarrow? Vindi cionde ni athia kuthukia. Koguo na negene riu ya Raila Odinga ni tura expect tondu ni gwitu ale twirira aria raizire atiriri ati guti kundu bibia irathi. Ndigo ambia kwenegenithia niketha agie na escape route kana njira ya kuma na gutigana na handshake. Kiria giguthimindira ngeithi ici ni kindu gitagwo BBI. Ona gutwika kaingi ironeka tari bara gatagati ka Odinga na munini wa President William Ruto uria kaingi urauga kihingica kinene thirikari-ini ya Jubilee ni ngeithi ici. Muhu wa President utitirithetie kiama kia ODM gitiaingirire thirikari-ini na koguo no wira wao wa mung'ethaniro kiraruta. Mukimaliza hii kazi ya kubadilisha katiba, na tafadhali tunaomba muharakishe ndio tuweze kurudi katika ile Big Four ambaye ingetoa nafasi zaidi ya milioni 3 kwa vijana wa Kenya. Anatuambia ati serikali ya Jubilee imeshindwa na kazi na mwenye atarekebisha ati ni Ruto. Anaweza? Kama wewe ndio ulikuwa the problem, how can you be the solution? Na niĩ ndikuona hena thina ona hanini riria ODM marugama makauga mutigite ũũ na mutigite ũũ, tondu ucio niguo wira wao. In fact, will be shocked magikorwo makiaga kuragia thirikari ciuria tondu opposition hiko ciothe ibataire gukorwo ikiuria ciuria. Ndumiriri ya atongoria kiama kia ODM ya kuga ni marethagathaga kwambiriria gwetha huraniria iturwa ciothe githurano-ini kia mwaka wa 2022 ironeka ati ikinyanirio niguo kuguthurana na munini wa President William Ruto uria utarahitha itanya riake ria mwaka wa 2022. Magibanga kwambiriria kambeni ciao, amemba a kiama kia ODM marauga ngeithi ni mahingurire njira na riu gutiri handu matangihungura, na iyo ni imwe ya ngathi iria mekuhuthira kwambata nginyagia gacumbiri ga githurano kia mwaka wa 2022. Madhumuni ya handshake ilikuwa kutengeneza environment ambaye kila mtu anaweza jisikia kama Mkenya, anaweza tafuta kura popote. Mushimani-ini wa tariki 30 uria ufangitwo gatagati ga President na atongoria a gitaro gia gatagati, thingira-ini wa iregi wirigirirwo kugeria gucokaniriria nyumba iria metikitie yatharuranirio ni ngeithi, na mwahu wa Ruto ukoretwo ukimorota tondu mathiathiirwo wikaro-ini wene makiambiriria kwiyatha. Nyinyi wageni muliokaribishwa katika serikali ambayo sisi tuliunda, muwe wangwana, muwe wapole, musikuje na kisirani. Ihenya-ini ria githurano kinene, ndugu nyingi nguru ni iratanywo gukua na ingi njeru kuombwo. Maya mothe mari mageria ma gutigirira ni mathondeka timu nditu ya gugatwikania makombe-ini ma mwaka wa 2022. Ngirifuatira Inoro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.